مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. sakiraaɓe ƴeewoɓe Ayawo Pinal TV kala ɗo mbawɗon tawede goto fuu jewtirama teddengal inde muɗum e yettode muɗum. Bisimilla moɗon hande en gaari ga cheikhujo meɗen ɗoni kanko Cheikh Boubakary Sékou Salah Sibe Al Mawludu hitande 2023 en gaari hawrude e nduɗo Al Mawludu mana oɗo du'awu bangal enen tawaɓe leydi Mali e caggal Mali fof. sakiraɓe ƴeewoɓe Ayawo Pinal TV bisimilla moɗon so Allah jaaɓi eɗen gara fa jokkodiren e wawɓe humpitidde en ko faati e banggal oɗo golle ɗoni nduɗo Al Mawludu waɗoru hitande fof ɗo Bamako. bisimilla moɗon sanne sakiraɓe ƴeewoɓe Ayawo Pinal TV kala ɗo mbawɗon tawede fof goto fo eɗen jowtiri ɗum teddengal inde muɗum e yettode muɗum. bisimilla ɗo mbawɗon tawede fo ƴeewoɓe Ayawo Pinal TV. eɗen tawda e kananke tabital Pulako Mali ɗoni kanko Alhaji Abou Sow. hande hoɗum woni seeyo ma e oɗo yiitima wuuri julde Al Mawludu ko tawete ɓiɓɓe leydi Mali fo ana mbawi yiide ɗo hoore muɗum hande. mabo deggi sire Allah addi en ɗo hikka e noddago taniraɓe Sékou Salah en gari no rawane. Allah holli en hikka en gari eɗen ñaagui Allah en yallah hollu en mo wuuri caggal mum foof keɓen arde tawtere dowuji ɗi. kono no jiiruɗa ni mino e nuhum tappeli président kesso Djinna Dogo gardi minen garde mobile gotel minen gonduno atelier goto o gasi ko min kaldi min kawri min mbi yomin gardi mobile goto min gara ha ɗo min gona ɗo min kawrita duwa o minen fof min waɗanoɓe invité joni noon min jettima min beltima andi ɗo o jama gonɗo ɗo o ko fulɓe goni ɗo ko haaɓe goni ɗo ko bamarankoɓe goni ɗo ko foof woni ɗo ala fof mo mbawɗa serdude ɗo e goɗɗo e ɗum ɗo woni Mali kiris garɗo o e ñaagoɗen Allah yallah huccumo garten no goruɗen e tabital Pulago e Pulago ala fof ko darani sana ɗum kaldal e kawral e jaam e moƴƴere e nartide nder leydi ndi. Wassalamu aleykum warahmatullah. sakiraɓe ƴeewoɓe Ayawo Pinal TV bisimilla moɗon fa hande eɗen tawa Sira Koro taalibaɓe Sékou Salah e taniraɓe Sékou Salah e ɓiɓɓe muɗum e ko wawi tawede ɓiɓɓe leydi Mali foof kawri ɗo hande. eɗen tawda e a Cheikh Al Imamu Alhaji Hamma Cissé. bisimilla maɗa sanne Alhaji Hamma anne hono jiiruɗa oɗo golle hande seeyo ma e weltare maɗa to banggal diina l'islam to banggal leñol to banggal leydi meɗen Mali. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. en jetti Allah subhanahu wa taala to ɗo kawrindinɗo en ɗo hande e nokku barkinɗo sabi so wi'ama talibaɓe Sékou Salah e ko iwi e Sékou Salah ɓe yo yimɓe tuttuɓe barke e ley leydi men ndi. gelle ɗe fuu ɓe jiltiki e ley mum ɓe tutti barke e ley he. nden no barke o du huuɓi e ley gelle ɗe ka jonde ne joɗɗen hande nde jonde du'awu Al Mawludu woni ko joɗɗe. aɗa andi Al Mawludu lewru jibingol wonno lewru ndu indira ka lebbi sappo ɗiɗɗi fu jibingol na waɗa e ley majji. wala ko waɗi so lewru ndu indira lewru jibingol sona jibinaɗo e lewru ndu o won neɗɗo tedduɗo sanne ɗoni annabijo sallllahu alayhi wa sallam. ɗum sabi beni bamarankoɓe mbiya mawludi kalo fulɓe ɗum mbiya Al Mawludu sona ɗum rewru ndu Rabiul Awwal woni ko ndu wiyete mais ke ɗum sabi bini so ndu indira mawludu kammari ɓural oɗo gorko tedduɗo ɗum waɗi so ndu indira mawludu. ɗum waɗi Allah wi e ley Qur'an o wi tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd o wi fey nulaɓe ɓe o ɓurni yogaɓe dow yogaɓe. annabi sallallahu alaihi wasallam ana jeeya e ɓurɗo e ley nulaɓe sabi kanko woni almami nulaɓe. nden no du'awo Al Mawludu woni ko joɗɗen hande. nden no eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala tawɗo Allah hewtin en barke oɗo du'awo. nden no ko yuɓɓa ɗo ko yo Allah waɗɗum tabe dogoje e ley leƴƴi men ɗi fuu fa doga e ley leydi men ndi sabi leydi ndi
yimɓe ciini sendude ɓiɓɓe leydi ndi nden no jinguiji e haalaji peneji heewi e ley leydi men ndi nden no en jeggiti ko'e men par ce que ɓi adama saɗa maha garwal nde ittuɗa e sippasement ma joguiɗa o fuu sikke fuu wala ko mahuɗa fuu wuri jan nden no enen ne sippasement men yo modibaɓe tawɓe modiba ko e ley leydi men ndi nden no ɗum woni sippasement meɗen nde neɗɗo worti sippasement o ko mahi fuu wuri jan nden no bonanda gonɗo e ley leydi men ndi hande o fuu ana doga e dow hadisa annabijo sallllahu alayhi wa sallam goto annabijo wi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi no o wiiri nden no o holli sa yi torra mbaylitira jungo ma sa wawa wayltirde jungo ma mbaylitira ɗemgal ma sa wawa ɗum fey mbaña e ley ɓerde ma mais Allah jappay ɓi adama ko wawa fey julde sa wawa darade Allah wi joɗɗa juula nden no torra gaɗɗo e leydi ndi fuu sa ƴeewi hunde anni jungo a wari a wi a wayltirande jungo tawi anne a wawa nden no a waddan fitna e hoorema gadda fitna e yimɓe nden no hunde du so a wi a wayltiran ɗum ɗemgal so tawi a haali torra woni hen a haali a waddi torra e hoorema a waddi torra e yimɓe nden no tawene an Allah jappayma ngaɗa ɗum Allah jappima bañira ɗum ɓernde ndentoɗa nden no torra garɓe e leydi men ndi hande fuu yo yoppude banggal diina ka ko Allah wi ko wa ma jaala aleykum fi ddini min haraj Allah wi hunde fuu waɗa e dow men ɓillede ko mbawɗen ko gaɗen ko en mbawa ko acca nden no torra gonɗo e leydi men o eɗen ñaago Allah subahanahu wa taala to Allah hokku jomum e hakkille lobbo itta ɗum e oɗo golle bonɗo bonnowo leydi nden no ɗum woni ko mbi'eten hande e jolom meɗen almawludu mo kawrten ɗo en jowti télé meɗen pinal sanne sanne eɗen ñaago Allah du Allah yarini télé men o yeeso nden no fa hande tinnare no sabi kala ko jokka fuu ɗum woni ko latto nden no miɗen mbiya tinno ɗon jokkon foti kaaɓon foti ɓerno noon min quoi inchallah famminike fa sanne sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV ɗum kemɗen e cheikhujo meɗen al imamu kanko alhaji Hamma Cissé bisimilla moɗon jokken sakiraɓe meɗen yalla daña ko Allah arzin ɗini en e mun en faamu وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين آمين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من الصحو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو غيب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان آمين أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان آمين أو مد أو تشديد أو حمزة أو جسم أو إعراب بغير مكان آمين فاكتبه منا على التمام والكمال والمحزب من كل الإلحان آمين فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا آمين وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه آمين مع الأعضاء والقلب واللسان آمين وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان آمين ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان آمين ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان آمين أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان آمين وبيض وجوهنا يوم البعث وعاتق رقابنا من النيران آمين ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات آمين وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام آمين وأكرمنا بلقائك يا ديان آمين
استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بإناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بالشفاعة القرآن ورفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن هلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل ثمن ثناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالزال زكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين صناعة وبالشين شفاعة وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالضاء ضحارة وبالواء غفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاها وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لقفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالحاء هداية وبلام الألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا
وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. alhamdulillahi rabbil alamin sakiraɓe joni sadakallahu jangama eɗen garta e sakiraɓe meɗen woɓɓe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. no yimɓe warɓe ɗo hande ɓe gorko e debbo suka e mawɗo fuu eɗen jowta ɗum eɗen barkino ɗum eɗen du'uno ɗum ko mo omin nan ayambi demiseni makoro bawu cewkana fana musoko ko aɓe foli ko bee neɗɗo fuu ittuɗo koyngal mum e suudu mum so wari ɗo hannde fuu e laamɗo nattu ɗum e dow jam ko ma woma min bora aka sokono a senna ka seyan ko a serañan coka mina ñumana ko ala ka sigina tigi e here leydi ndi ɓiɓɓe leydi ndi laamɗo hawrin ɓerɗe maɓɓe ko jamana ani jamana dew ala ka duskunke kele ɓiɓɓe leydi ndi laamɗo hawrin ɓerɗe maɓɓe ko jamana dew ala ka duskunke kele wala fitinaji gonɗo e leydi ndi laamɗo huncu ko balaw min ɓe jamana kono ko ala ka korota tiiɗalla fof gonɗo e leydi ndi laamɗo huncande ko geleyen min ɓe jamana ko kono ala ka o korota. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته آمين على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان آمين آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. آمين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمين. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بما القرآن من المعاني والحروف القديمة والعصر العظيم من أنزل القرآن ومن أنزل القرآن من القرآن تحمل جميع حوائجنا. يا حي يا قيوم سبحانك أنت الله الحي القيوم. أسألك يا ربي بحق هذا الاسمين الكريمين الشريفين العظيمين الأعظمين الباركين أن تجعلنا في بحر حفظك ووادي حمايتك وغار كفايتك حتى نكون محفوظين من كل عين ومن كل شر الذي كان من الإنس والجن والشياطين والجبارين والمتكبرين والكافرين والحاسدين
والظالمين المنافقين واللصوص والصباع. احفظنا من شر الليل والنهار وشر السماوات السبع والأرض السبع وشر ما بينهما. أسألك يا ربي بحق هذا الاسمين الكريمين الشريفين العظيمين الأعظمين المباركين أن تفتح لنا أبواب كل خير، أن تفتح لنا أبواب كل خير، وأن تغلق عنا أبواب كل سر وتأثير برحمتك يا أرحم الراحمين. وبحق شموس الإجابة في سر الجامع الأكبر مؤلف شيخنا محمد بن عبد الله السواد الفوتي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. sakiraaɓe ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV, alhamdulillahi rabbil alamina. hande en ngari hawrude e du'awu cheikhuɓe meɗen ɓiɓɓe leydi Mali e leñol meɗen Pulaku e sakiraaɓe meɗen tawaɓe jeeyaɓe e ɓiɓɓe leydi Mali fof. albarka Allah en keɓi moƴƴere mawde hande kawrital ɓiɓɓe leydi Mali, haaɓe, fulɓe, bamaraɓe, menkaɓe, markaɓe, burdaɓe e safarɓe, leñi meɗen jeeyaɗi leydi Mali ɗi fuu e jii ɗum ɗo hande. albarka Allah eɗen ñaago Allah du'awu gaɗaɗo o dow yo Allah jabona en. eɗen joddi e cheikhujo ɗoni kanko Cheikh Boubacar Cheikh Sala, kanko woni mo joddiɗen, kanko du woni hande mo Allah halfini ngal ɗo teddengal eɗen du o yo Allah hollu en ma wuuri. en jokkan e makko konngol makko e du'awu makko, kawrital ɓiɓɓe leydi Mali gona gotum, Allah wartira jaam e leydi ndi. eɗen dardamo du du'awu no jaam e deƴere e fitinaji gonɗi e aduna o ndi saka leydi meɗen Mali yo Allah ñippuɗi. a Cheikh assalamu aleykum, bisimilla maɗa. assalamu alhamdulillah. ay tafon fu jowtude on e barkinade on aywa e wiide on yo Allah holli en mo wuuri kasi. aywa duwawu o ga waɗi ƴaɓɓike yo Allah holli en mo wuuri. on leeɓi on tinnike on gari on tawdama e duwawu o fa ɗum timmi dow mon. alhamdulillahi rabbil alamina. ko ñagotoɗen e Allah joni de leydi meɗen ndi torraji e fitinaji gonɗi e leydi men ndi e lamɗo huncan en, balawuji e fitinaji ɗi e lamɗo huncan en. lamɗo hokku en jaam e deƴere, lamɗo hokku en jaam e deƴere, lamɗo hokku en jaam e deƴere. lamɗo hawrin ɓerɗe ɓiɓɓe leydi ndi, lamɗo hawrin ɓerɗe ɓiɓɓe leydi ndi. on hormo salatu ala nabi ni jowti on mi barkini on e tiyabo. Allah windi baraji mon on e tiyabo, on e tiyabo. teddi faydi sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV, ɗum ɗo woni ko Allah arzinɗini en e cheikhujo meɗen kanko Cheikh Boubacar Cheikh Sala Sidi Souleymana Ba. Allah hollu en mawuri. eɗen tawda e cheikhujo meɗen ɗoni kanko Noureyni Hammadou Modibo Kan Diallo a Cheikh. alhamdulillahi rabbil alamina. eɗen du o yo Allah hollu en mawuri. go'o fuu weltare hande alsilami en, weltare hande ɓiɓɓe leydi Mali, weltare modibaɓe cheikhuɓe e ɓiɓɓe leydi Mali wonɓe ɗo ɓe fof. nden no du'awu maɗa du fewtude e mabɓe, weltare maɗa nde jiiɗa hen e hono hen du mbawɗen wadde fa ni heddo ma walla ni ɓeydo. bisimilla maɗa Kan Diallo. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. bismillahi rahmani rahim. allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim. sakiraɓe on jewtama on fof on jewtama sanne kolɗo hikka holle mo wuuri. aywa walla fof ko wawi haalede haalaji ɗi fof kalama fa timmi, sona ko gorko o wi réconciliation hono kawratal jongal hono ngol woni réconciliation. ɗum woni hono kawral suudu baba seekhuɓe moƴƴuɓe Allah fof ko hawrɗo jonko so ɓe gaɗanama hakkille dokkama kalda pour kawratal leydi ndi tan so Allah jaaɓi ɗum waran ɗum newo. Allah hokku en fof yiɗodirde ene ɓiɓɓe leydi ndi fof hokka en fof yiɗodirde waɗa ɓerɗe meɗen fof gotum hokka e hawrude saabi Allah. ɗum mbawmi haalde he. teddi faydi sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV, miɗen jiiɗi du'awu maɗa fa hande fewtude e leñol ngol e leydi meɗen Mali yo Allah ñifo fitnaji gonɗe leydi. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. الله ورتل لي من جام ديجره. الله هوكي ان سبب يي لوبي. الله ري ان فو هوكا هم فو ساغو مودو ميدن. الله ورتل لي من جام ديجره ودا ان لي. الله هوكي ان فو hawtide do kongol gotol. الله هوكم فو ساغو مودو ميدن. الله ورتل لي من جام ديجره. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين. hitande 2023 do taniraɓe e talibaɓe Cheikh Sala noddi ɓiɓɓe leydi Mali fuu, hoɗum woni seeyo ma hen e konngol ma fewtude e ɓiɓɓe leydi Mali. sona mi weltima mi jarnima mi barkinima leydi ndi fof,
hande Allah waɗa kawral hakkude men enen ɓiɓɓe Mali fof surtout ɓiɓɓe ñeeñɓe e bandiraɓe e ɓiɓɓe haɗɓe e leydi ndi kala Allah waɗa kawral waɗa cellal waɗa jumbanu e baɗɗo juuɗe e battande moƴƴe cuuɗi télé mbiɗa salminoma depuis beeta Pilal TV mbiɗa salminoma sanne mbiɗa barkinoma depuis beeta omo ɗari oɗon dari ɗo leydi o so ɓuuɓi onondi santiri mo nanta fulfulde ana fandi santiri mo joɗɗaki fulfulde ana fandi minen ga sekuɓe men ɓen kaali ɗengal fulfulde o seksala siɓe kammata ɗum talɓaɓe mo nanta fulfulde ana fandi a faami hannden kawral o meɗen salminoma garɗo fou meɗen jowtoɓe jama garɗo o soɓe jawa ɗum fe hunde ala fata tawɓe hikka Cheikh Boubacar Seksala wi ko woni centre ko kammara muɗum o yi jangge Qur'ana balla jetti o fof kila guette e garto Qur'ana hande one final makko final o ɗum final o juwama hande nde Taptal Pulago wari en jii Guinnaɗo kon wari en jii surakaɓe safaraɓe wari en jii hal seɓɓe ɗum handi kamɓe ɗum wari en jii final o gasi sanne suude télégaji wari fa heewi par ce que so a wi réconciliation sekuɓe ɓe wawi réconciliation mi haalan état wawɗo réconciliation ɓe réconciliation bettata ɗo fuu renti ɗo fuu haali haala muɗum fe goto mema e bandum fe goto yidare bandum ni en boye les Seksala yogo wi Seksala e fullo yogo wi Seksala e kaɗo yogo wi Seksala e haali ceɗɗa seɓɓe ɗum wi kamɓe jeeyi so neɗɗo ka moƴƴi fof wiyama mum mona fof wiyam min jeeyi ha mbiɗen salminoma garɗo fou inde Boubacar Seksala eɗen salminomo eɗen salmina sekuɓe garɓe ɓe eɗen salminano mukaddam garɗo ɓe eɗen salmino garɗo fou مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم